Jatend piny William Ruto ochako ayanga limbe mare kaunti ma Laikipia kama ochako ayanga gedo mar Huduma Center e gwenge ma Doldol. Gedo mar Huduma Center no biro konyo jodak yudo chenro mar sirkal e yo mayot. Gie kindeno jatend piny osingo mar chako gedo mar apaya mar kilomita 60 kowuok Nanyuki nyaka e gwenge ma Doldol jumbe 2 mabiro, komedo ni kaunti ma Laikipia biro yudo gedo mag apeyni maromo kilomita 217. Bende nowuok tung' mosuo gi kweth maketo sirkal tesre mowacho ni onge ajenda manyalo konyo jo Kenya. Na wale wengine wa eneo hili watakuwa wakipata habari. Nionyeshe tupa. Kwa kidogo DJ, wale wako tayari. Wale majamaa wengine ajenda hawana, mpango hawana, sera hawana, hata akili hawana. Kazi yao ni matusi mingi na hakuna mpango yoyote. Si mnawajua? Ni kweli ama si kweli? Mnasema tuendelee na kazi ama mnataka watuletee matusi? Tuendelee na kazi. Mnasema tujenge barabara yenu hii, tuwajengee masoko, tuongeze watoto shuleni, tupange mambo ya kilimo, tupange mambo ya matibabu. Wangapi wanasema tuendelee na kazi? Kwa hivyo nyinyi watu wa Laikipia mnasemaje? Ati Laikipia mnasemaje? Kutoka tuanze kuchaguana. Tumepewa ahadi za Nanyuki Doldol Road mpaka tukachoka. Sasa imetimia na umetuletea contractor na barabara itaanza. Ile tu Your Excellency the President tutasema huyo contractor akuja akijua tuko na vijana na wasichana wetu ambao wanajua kufanya kazi. Asijaribu kuleta mtu kutoka nje. Hapa sisi tuko na shida kubwa sana ya maji. Sisi tukipata 2 mega dams, moja pale Keresure na ingine upande ya juu ya Sirimon, tutakuwa tumesuluhisha maneno ya maji. Dwaro mar kawo thuolo mar higni 3 e kuonde tiegruok mag tije lwedo kata TVETs oseyangore ni en achiel kuom okenge mamiyo kuonde tiegruok ma kamago bedo kod kepo matin e kinde thuolo mosekalo. Seyo en ni tiegruok